Nirmala Kenyam Bia Kamal Kanur online TV channel to con kaler mi jidit mi bekona ling matwagre which ka Ulang County ka greater penal state bana lere me bana jelinga gwa ka do badana choto ko je an lere bana linga kam SPLM IO kene SPLM AG kenetin content pink Kiir mayardit rewe ka Ulang agenda na gore no benwa ka yakel ka tada nan chalat ke je kan kono niam dong jiram jidit kanwar online TV channel no ga jen wojin der subscribe ka der notification bell der jetwain ko de lertiti de kan chamala shub kaji gwas dana pai kalare chan wale chanka jan dangro wi badak ka pai diokron kin dangro jan dangro diech jan changa dana bana lerma bana yelinga ja ken niam bana ngajen wo ral ngore teten tama kam bunka Dr. Yang Machate nyala SPLM IO kan bona dana roike Kiir mayardit SSPDF no kia SPLM AG ngai kono no ralo mo jatin ralo moni che rikt ngwan che ganong ka jan government tam chinetin kon tela nuare tin kontin de dor nuare chikane guja gwanu en kuumɛ Kiir mayardit chebelo operate gwada dana tin nuare tekatin so chiken decision me chiken shu make do badana benong yekaja ki go do badana ni chalat keja gor jen o de yen lingo gwano no gwaye wana kama nana chalat gwasame an wale ka shanga jen dang raw wida badak ka pay diok ron kina dang raw jen dang raw wida diech ka roja dana chalat chala do shi kuumɛ SPLM IO mentre which ko Ulang ka greater penal state we ka Ulang County ano chala do ken she can kuäär and curve Ulang chicken watch bana all the detail bana kaling kajan laramene ngumu wai ka je ke nga wo jamo an kuäär and tere we ka Ulang County ramadan la commissioner bana jalinga kwa an Ulang County taping SPLM IO tamak muraikone ka do badana chalat keje eno wa kuäär dana taping de shwale ke chairman dung SPLM IO Mr. John Leutor jaram dana te Ulang taping de la dung SPLM IO ka taping command ka udadien ke un mishale brigadier general jal banket ke SPLM IO ko do badana chalat keje shike commissioner dung Ulang County ke kuäär dinijan re which ko Ulang chala do ken chikana wika bom ka muktabde re which ko Ulang County and commissioner ramo ke man ke Ulang County shwale honorable general Gach galwak ano ajara ramadan and let ka muktab ke ramadan kef Ulang County ka do badana chalat keje awashi kwardi alchika dol ko shi rami motepin Kiir mayardit shebele ngod roja dor nuare ka decision dana shi kana mek ko ngai ka je gwano Kiir mayardit ke jen gwasmen tama shela nong jen o de nuare de ka tek do no use an nuare no bi kan nuare ken mi kan ka kulanak so shit me shalinga cha to ga nuare no any rami mo mitepin Kiir mayardit ka nuar wajen be Nuer be kuäär mo be je woch ka be je tup be je kamne ko la Nuere ko tema shikana level no je SPLM IO tinti dor Nuere ke li wono ka Nuere so ajene dane na kana ka je kan nasir na kana ka je ka lungu chuk so me je Nuer ka tipin Kiir mayardit ka tire do Nuere ngada gwan wo jin changti kel ka je SPLM IO ka ti Kiir mayardit bikani yigbok ka SPLM IO kel so no mo chinwere chuguja no ngwano de ne chulu ala kon wer chine de le liu ala netin kontin lat kejek charoje mo chaje kwen gwasame ka do budanan cheben keje gore jeno beje nywaka yakel netin kontin chi gor en mishit kaname chana jemen gui gwasame kenan wode Ulang Global News kan chikaraje me chikana kwen ka do budan chiken nga je kenena kenni today the SPLM IO leadership in Ulang County under the leadership of the chairperson Mr. John Leutor and SPLM IO County Command under Brigadier General Jal Banket has been forcefully removed Ulang County Commissioner Honorable
General Riek Gach Galwak from office with immediate effect. Chikaraj me chicken kwen nere konti la SPLM IO which and winemi ka kuäär danan care for Ulang County kini konti pin Dr. Machar Mr. John leo tour jaram dan la kuäär SPLM IO and winemi ke radadi melaran SPLM IO mi la county command Brigadier General Jalbany Cat chicken udame chicken watch kabom Ulang County Commissioner Honorable John Riek Gach Galwak bum the office with immediate effect kan barora yuko kamuktaf ko dobrani kan lat kaje so ajena danan liangana me men chagor ka rointen kontin be re which ka Ulang kata dana let ngwana ruin kaje of course bane ngaje no ne konan kapka county ni kan dial kanore so and decision me be kan wore ka dobrana cikir me yadi ko targan wore kaje ke na kan wore ja don ajen decision dana cha kan ni kon ki community dan tere ko Ulang so na me gorno de nywa ye kel ban ngaje no ngode Ulang County she self right now ko ne content ka balir ke gala shi algor kono de kan wade kan kamak kel ka jang anyok kujen we ka ko ba kujimi chala no en kirm yadit bo shemurle ni shagari ala ke lo de kan wade kan mak ala murle jalla kel kan nyak kan kon shari ala ka kini kon ba yu sakir mi yadit ko bigan wari bikan ka attack so kujemo goro jeno den warde widien dar te chunga shin war shikan de bet da te ka duwar mede kan lat ko mo widien we te chunga we kan je te chunga ba ka pare ka shirka mga yen no kirmo yadit ke jan gwasmen tama goro je SPLM IO dialde ku jogo nono ngai konere which ke stermen pai kan mega walere wiki juba man chala da Michael Makwilwes chala da gwa no ne diala kontin la tipin Dr. Machar kwarken dial shike jien so ngaje no ba chikaram do dien mala defense minister chikala deputy defense minister chikan wuro de ngane nyaw kwantan wonu waraba so gor kano bu nuar bu gor alkarudin that's what the enemy can do and be jago be anyin karudin you know agenta ta danan de nuar gor no de kanan hach so enemy che ya gor no belure kurmo la use ni neten konti la jidwar mo baka mo ka yoki baka jur den bekan dorin bekan odak chit ke meji kon to konunte kon meshi ron kin dangre wal jog me chanur shaga na gaje abika 2014 2015 2016 kan te diala kon ne de kon de cha jor me dan lan wer kan de kon de da karol nuer so men tam bo still Kiir use ja so michin wari kan bichara gwatin na me be jalon ko na me rondo dien so men biya ngaje no widu na ta shunga nuer katin kon lat rodien ko di roinitin kontin be wika so Sudan ka do brande no de kan take ja ki de korean gang ka je der gwano de kon calling so and breaking news link kon me ta dan en chiniti content ko Ulang no content ko Ulang County chikan lad no chikan uda me la commissioner honorable John Riek Gach Galwak chikan wo ke jere wichin winami ka ta dan ka ne jani shunga kel ke self Kiir mayardit ka self Kiir mayardit chana che kanak re we kana sar ko Ulang kan woda ba we kaman naga na me changa cha janga jano cha bok bane ka ko Ulang ba so an gwat bogotin so china de chon kel ke self Kiir mayardit ke tin jekten kontilede den wade gi charfan very drop and nunde ro ganga je de kan yigri aleka so chicken de jal ke wa bang wa lora bang e china metene na so nware mu wete chigari aleka be baje lunga ke ka kor gwasan be so kujemo de nwar de jal kel ne me gore jeno dine lani ko kien ko de ne dial de ke ngin murung ka ta danen te kuumɛ so Sudan ke je ke jan gwasamen go ko targen nware o ko tine la larken we Kiir mayardit jen kuäär gwa kuäär tere de wangna gado kuäär nang gado tiene naga ne tor ala future nuare jen naga mo naga men bogona ke chemically ke jina bueto ye jin rami mo ku sapone Kiir mayardit ram nang ne kun dorun Kiir mayardit menye ngwe nyenge SPLM IO da ugoro bagad be kanagon ano nasr tene ne de content civilian kan de tenon wadde ne ngaje ke mucho bokten we bongna gar tienmo so tactic mi gor kano bi korba to go je chirgamen sha ngaje no chatwo ka nasr ka Ulang chatwo ba ka longo shuk so teme jaro de nyoko mukor de jam cha wona ka juba chirgamen sha ngach chikan ji Uganda ba chikan ga use ala Kiir mayardit by the way
use ji Uganda lokatin hakan Nuer chit kamen biya ngajen wala ke warga dana cha gore kuumɛ Uganda ken gor kan $10.7 million te ba chulke ke te ba kam ka ta dana gankan South Sudan keje gankan kuumɛ jana ko jang bi kule lief ka power ki buga lebre kwara so telm do diem let kana so ken $10.7 million ti ki 10.7 chirme de dong there 10 billion shilling Uganda shilling so ba ka jeng ni ane ko ne la kuumɛ South Sudan gwan mi chicken chak lok no dong de ka civil servant de kan mo ke yo de ni police ni je wo la dial ngech everybody me la we ka South Sudan ka chicken ga lon ko kan ka pay ni kuumɛ Uganda ka do bran pay ka ji Uganda ngai yana wo ba Nuer ba kan tel ne to ko kende chwal ke no yer South Sudan ger Nuer kan lat kan mo ka Nuer yer malo ka wal the well seeing it very clearly and wo ne content da kamal kite na kana ka jang so ka jang no so kuumɛ South Sudan membe te kamal la tok gor jen wo ba Kiir mayardit ba yikte ke tin jeg kon le de ke mai kalma kwelwes kanete content ko gar ur shale Paul nang ke un ko ken ko ne jale Johnson ba log wala ngu ken diala tiken dial ne de tiken kon na kan Nuer okay me gor ka mala to ngu de doctor ma cha de le yen ke jam me gor kan mala to ngu de na gar tien le buko jam ke kem ko li class de bom bo kana kan nasir me gor kan mala to ko ngu me lel ken kuumɛ SPLM IO to jo wi ke ju lel ken le buko jam kel ke ji Uganda why o ken chicken deer ke tek Nuer and gwata te Nuer ten ken no threat so bigo Nuer biken ying nak njira mo me ken nen bogu iro do ti ku Kiir ngodo meru ne jin biara mo do dieno no mabana but don't feel like you are safe right now ko telejiriak mi to kaji so Kiir mayardit whatever chance de jego be yi goro be jimo kere kamishi jen be je use no bu nyen kan Nuer kun jen ta dan le either be jinda ki be je jago wi kor bu Nuer kun because that's what is going to do in the end of the day so jana na go de nyaa kel ban nyaa jegal dem bi atamal nyaa ni ko ken chuji paru ich and wo de subscribe ko de notification be alder jo twan bi atamal